Kokrajhar Medical College and Hospitalau Blood Center आरो ICU मिरु बेखेवदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरो एमएलए लरेन्स इस्लारिया बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो। दिनै मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ क'क्राझाराव बायदि फसंथान बेखेवदों। क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दिनै फुंबिलियाव मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिफां फुलि गायनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि सावस्रियारि सुबिदानि थाखाय ब्लाड सेन्टार आरो आइसिइउ मिरुखौ फारियै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरो एमएलए लरेन्स इस्लारिनि आखाइजों बेखेवनानै होयो। बे समाव हाबाफारिनि लोब्बायै केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ मा बुंदों खोनासंदो। আজি আমাৰ বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডেৰ লগত সংগতি ৰাখি ইয়াত প্লেণ্টেশ্যন আৰম্ভ কৰিছে। লগতে আজি ব্লাড বেংক ইনগৰেশ্যন কৰা হ'ল। তো ব্লাড বেংকৰ অভাৱ আছিল, আজি এই ব্লাড বেংকৰ অভাৱটো পূৰা হ'বলৈ গৈ আছে। আজি এই মেডিকেল কলেজত ব্লাড ডোনৰসকলে ইচ্ছুক ব্লাড ডোনৰসকলে ইয়াত আহি পেলাই ব্লাড ডোনেশ্যন দিব পাৰে আৰু ব্লাডৰ যিটো সমস্যা হ'ব সেইটো দূৰ হৈ যাব। লগতে ইয়াত ICU ইউনিট আজি ইনগৰেশ্যন কৰা হ'ল। ইয়াত ICU বেডটো বহুতকেইটা হ'ব, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমানত 5টা অপাৰেশ্যনেল কৰি আছে। আমি 3টা পেচেণ্ট আজি আমি দেখিছোঁ আৰু এই ICUত প্ৰায় বহুতকেইটা সুবিধা থাকিব, কিন্তু টেকনিচিয়ান আৰু ষ্টাফৰ অভাৱ অলপমান আছে। এইটো পূৰা কৰাৰ পিছত আমি সম্পূৰ্ণ ছাৰ্ভিচ দিব পাৰিম। এটা গ্ৰেট এচিভমেণ্ট কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজৰ। ইয়াৰ যিটো প্ৰিন্সিপাল আৰু যিটো টীম আছে KMCH টীম, তেওঁলোকে দিনে ৰাতি ইমানেই কাম কৰি আছে আৰু ইয়াত যিটো এটা ক্লাছ চলি আছে, এই ক্লাছো অন্য মেডিকেল কলেজৰ তুলনাত যথেষ্ট ৰেগুলাৰ আৰু ভাল চলি আছে। মেডিকেল কলেজ হিচাপে ইট ইজ গ্ৰয়িং এণ্ড উই আৰ গোয়িং টু ফুলফিল অল দি শ্বৰ্টকামিংছ এণ্ড শ্বৰ্টফলছ ইন দ্য মেডিকেল কলেজ। আৰু ইয়াত যিবিলাক সুবিধা দিব লাগে ৰাইজৰ কাৰণে, এই সুবিধাবিলাক পূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে। সেইকাৰণে আজি মই খুব ভাল দিন বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আমাৰ BTCৰ তৰফৰ পৰা বিশেষকৈ আমাৰ চিফ অফ দি BTC, তেওঁ দিনে ৰাতি যি এটা সৰু সুৰা খবৰ পায় বা সমস্যা দেখা দিয়ে, তেওঁ নিজে আহি পেলাই এইটো পূৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এইকাৰণে মেডিকেল কলেজটো আজি খুব ভালভাৱে উন্নতিৰ পথত গৈ আছে। मोनसे गोजोनथाव रादाब। क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै 5 भकेशनेल कर्स लानानै फैदों। आरो बे 5 भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 years कर्स, स्टेनोग्राफी 1 year कर्स, COPA कम्पिउटार ऑपरेटिंग एन्ड प्रोग्रामिंग एसिस्टेंट 1 year कर्स, ब्यूटी एन्ड वेलनेस 1 year course, sewing technology 1 year course, beauty and wellness आरो sewing technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 86386832443 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।